Klasičan vikend odmor u kome turista uživa samo u kupanju, sunčanju, šetnji i gastronomskoj ponudi odavno je prevaziđen. Danas je mnogo više onih koji traže aktivan i uzbudljiv turistički proizvod. Kažu da upravo sve to nudi rafting, a da bismo saznali da li je zaista tako, uputili smo se u mesto Bastasi, udaljeno 18 km od Foče. Nakon nešto više od 6 sati vožnje od Beograda stigli smo u jedan od kampova koji organizuju splavarenje Tarom i Drinom. Kažu da su Bastasi centar raftinga u ovom delu Evrope, je li to tačno, Borko? Pa definitivno najveći centar raftinga, znači ništa slično ne postoji u Evropi. Jer recimo evo, mi ovdje imamo oko 300 kreveta kapaciteta u našem rafting centru, a inače znači osim nas tu postoji još 10 kampova, tako da je to definitivno nešto najveće u Evropi na tu temu, uopšte na temu aktivnog odmora i sličnih ponuda. Šta je to u stvari rafting? Mnogi ne znaju. Rafting je u stvari, to je počelo kao splavarenje. Znači nekad su bili drveni splavovi pa su se ljudi spuštali drvenim splavovima. Recimo postoji gosti Karađorđevića su bili prva turistička tura na Tari, znači koji se spustili drvenim splavom niz rijeku Taru. A sad je to, znači, u današnje vrijeme spuštanje specijalnim gumenim čamcima, to jest čamcima od tipa Lona koje ćemo sad imati priliku vidjeti i to je dosta atraktivnija, a opet sigurnija varijanta. Ko može da učestvuje na raftingu? Da li postoje neka ograničenja? Pa recimo, znate kako, mi preporučujemo za djecu od 8 godina pa naviše da mogu učestvovati na raftingu, znači ispod toga bi već bilo malo neodgovorno. U suštini rafting je, da kažem, najpovoljnija neka od naših aktivnosti jer mogu praktično od 7 do 77 godina ljudi učestvovati. Sezona raftinga je u punom jeku, o čemu svedoče brojni gosti koje smo zatekli. Dolazi iz svih krajeva Srbije, iz zemalja okruženja, ali i iz Poljske, Češke i Mađarske. Pojedini kampovi gostima nude sve kvalitetniji smeštaj, ali i raznovrsnu ponudu za slobodno vreme. Ovi mali bungalovi se od šatora razlikuju po tome što imaju čvrst krov i udobnu postelju, dok se tuš kabine i toaleti dele. Iako je sve uredno i čisto, šetnja do njih zna da zasmeta, posebno ako je noć ili sipi kiša. Postoje i luksuzniji objekti u kojima kupatilo imate samo za sebe, ali fali prostora. Na rafting se ne ide u odeći za plažu, pa se pre polaska moramo adekvatno opremiti. Posebno oprema za rafting je odijelo, obuća, kaciga, prsluk obavezno. Mi posjedujemo specijalna odijela neoprenska koja drže toplotu vašeg tijela. Znači, posjedujemo obuću, isto gumiranu, kojom kačite noge pod konopce. Velika pažnja se posvećuje bezbednosti, pa niko na čamac ne može bez zaštitne kacige i prsluka. Odeću i sigurnosnu opremu rafteri od organizatora na korišćenje dobijaju besplatno. Sada je sve gotovo i krećemo ka polaznoj tački. To je Brštanovica, a kako se ona nalazi u Crnoj Gori, mora se preći i granični prelaz Šćepan polje. Organizatori sve završavaju sa policijom. Nakon 45 minuta vožnje konačno stižemo na obalu Tare. Vrlo je živo jer na ovom mestu polaze rafteri iz svih kampova duž reke sa obe strane granice. Pre ulaska u čamce, skiperi drže obavezno sastanak sa rafterima. Objašnjavaju im osnovna pravila bezbednosti, gde treba da sede, kako da se ponašaju, kako se vesla, šta smeju, šta ne smeju. Svi skiperi inače imaju licencu Međunarodne rafting federacije, tako da ste ovde zaista u dobrim rukama. I avantura počinje. Tara, ili kako je zovu, suza Evrope, ovde je na izlazu iz svog kanjona, inače najdubljeg u Evropi, a drugog u svetu. Okruženje je kao sa razglednice, ali opuštanja nema, jer brzaci na kojima se čamac propinje pa naglo spušta, a posebno stene koje vire iz vode ozbiljno prete. Borba za prirodom podiže adrenalin i jača timski duh, ali samo ako posada usklađeno vesla i sluša uputstva skipera. Na pojedinim mestima kod vodopada Manita Vrela reka je sporija, pa rafteri koriste priliku da se opuste, a neki i okupaju, iako je temperatura vode svega 12 stepeni. Posle sat i po vremena sledi kraća pauza za osveženje i da se protegnu noge. Drugi deo spusta nešto je mirniji, izlazimo iz kanjona Tare, a najuzbudljivije je u mestu Sastavci. I evo, stižemo nedaleko od Šćepan polja. Na ovom mestu od Pive i Tare nastaje Drina. Nakon 22 km raftinga, od čega 17 Tarom, a 5 Drinom, vođeni iskusnim skiperima, čamci polako pristaju u kamp. Rafteri su mokri i umorni, ali su puni utisaka.
Više usput bilo je delova gde je bilo onako tih brzaka koji su nas malo bacali i sve to, a bilo je delova kad je mirnije. Međutim, da je brže, bilo bi vjerovatno još bolje. Voda, brzaci, super, priroda, okruženje, sve je super. Zaista je ovo fantastičan, da kažem, ugođaj. Dolazim skoro 20 puta sam bio ovde i ovo je najbolji način da se čovjek opusti, iskusni skiperi, voda dobra, ali i dobra klopa, dobro zezanje. Prava razmena iskustava uz gledanje fotografije i snimaka sledi u restoranu u kome se rafteri nakon spusta okupljaju uz logorsku vatru na zajedničkoj večeri. Za one koji žele maksimalno da iskoriste vikend u prirodi, domaćini nude obilazak okoline na kvadovima ili džip safari u Nacionalnom parku Sutjeska. Ipak ceo pozitivan utisak oko raftinga kvari izuzetno loš put koji od predgrađa Foče vodi do kampova i dalje ka granici sa Crnom Gorom. Pun je rupa i oštećenja, a na nekim mestima je toliko uzan da se 2 automobila jedva mimoiđu. Nadležni ćute, ali redovno ubiraju taksu, dok ceh u vidu polomljenih spona ili oštećenih amortizera na vozilu za sada plaćaju samo turisti.